бақыттың дамын берген алтын апам. Үлгі одағдаған қуансын апам бүгін, қымбат қуамандығым алтын апам. Шаттанып қуансам да, жабырқап мұңайсам да, жағдайым сен düşündüm, жан күйімдім. Болсам да үй бүлөлі, балалы нұр күйөлі, мен сенің бешіктегі әлдейіңнен. Бала деп жаным берген, бар қуат алым берген, бақыттың дамын берген алтын апам. Үлгі одағдаған қуансын апам бүгін, қымбат қуамандығын алтын апам. Bala деп жаным берген, бар қуат алым берген, бақыттың дамын берген алтын апам. Үлгі одағдаған қуансын апам бүгін, қымбат қуамандығым алтын апам. Қымбат қуамандығым алтын апам. Тойыңыздар тойға бәнсін. Рахмат, рахмат. Олай мына шыл апаларымызға өмірден соғылық берсін. Bir günü biröөнүн баласы түн ортосунда уктап атса, саат 3-тө бирөө телефон чалыптыр. Азыр ушу телефон болуп калды го жашообуз. Саат 3-тө телефон чалса, баласы ачуусу келип, ким чалып атат мунун уйкумду бузуп деп караса, апасы чалып аткан экен. Ачуусу менен апайым эмне түн ортосунда саат 3-тө чалып атасың деп уйкум бузуп десе, апасы айтат дейт: балам, сен ушу саат 3-тө бүгүнкү күнү төрөдүм эле, туулган күнүң менен куттуктап коеюн деп атам деп. Ансарындай күнбү түнбү мына ушул кайсы жерде жүрбөйлү, эмне кылбайлы, алтындай болгон апаларыбыз ушул баласын ойлоп, жакшы тилек кылып, Кудайдан суранып турат экен. Мына ушул ата-энелер да мына бүгүн ошо өздөрү тапкан уул кыздардын башын бириктирип, ошолорго өмүр тилеп, ушул жерде кубанып сүйүнүп отурган учуру. Келиңиздер эме. Каракулжалык бир туугандарыбызды, кан кудаларыбызды, Абдыкерим кудабыздын бир туугандарын, досторун, кудабыздын кудаларын, тең туштарын, жалпы мына ушул келген кудаларыбызды толугу менен бул жака чакырабыз. Ал эми той ээсинин бир туугандары, бир кол чаап коюңуздар, кудалар келатат. Кудалар келатат. Bağıma bütkün kudalar, tegirim özü çalgasın, kuyağım özü bulanar. Baş boştu yaşlar calındı, kudanı güttü kadırlı. Sıyırmakta yürölük, günümdük emez tübölük. Kuda 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 kudalar, Kudayım koşkun kudalar, tübölük.
маэстро, рахмат. Бұл кішіге берейін, келіңіз. Мен ассалому алейкум бүгінгі тойдың көлері құдағилар, мына балықшылық құдалар, құлдығыз бар. Емінде дейтірім, мына бізге себеп бардығызға іш болды, бардығызға мына келе тұрған ес алу oldu, құдаларға рахмат. 3 күнден бері мына салт екен қырғыздың, тойлашып жүрөбүз, көлүбүздү көрдүк. Эмне дейт элем? Эми бардык сөздөр 3 күндөн бери айтылып атат. Бардыңыздарга рахмат. Ушу бизди тосуп алганыңыздарга, мына кызыңыздарды бизге Кудай кааласа кошуп берем деп турганыңыздарга рахмат, балыкчылыктарга рахмат, ысык көлдүктөргө. Балдарым uzun ömürlü olsun, baktalaylı olsun, aytkандай gelirge Cenk'te toydudağı köpçülüktün arasında sizlerle çok olalım. Rahmat toylarına. Урматтуу туугандар, рахмат. Мынакей Караголжадан келип, Караголжа элинден салам айтып атабыз. Бактылыктын жакшы нерсесин айтып атабыз. Урматтуу ошо балыкчынын тургундары, ар дайым Караголжанын тургунунан ошо жакшылыкка, бактылуулукка, ошо ниетибиздин жакшы нерсеси кубанды кандай деп тарбияладык эле. Мынакка келип сиздер менен ошо чогуу бир үйлөндүү катары ошо бактылыктын жакшы сөзүн айтып атабыз. Кубаным, Абдикерим, Гүлпа, ардайым. Мынакей чоңойттуңар. Канча жыл болса да, канча неме болса да, ушу жашка жеткетиңер. Кубаным ушу бактылуу бол, келин экөөңүздөр. Биздин Караголжа элибиздин, Караголжа жерибиздин байкам айтканда чындыгында кече айтып кеттик. Кулдугубуз бар деп айтпасак, саар нарушение болот окшойбуз. Кулдугубуз бар. 3 жолу айтыш керек экен да. Ошонтуңары ушу биздин элибиздин, биздин жерибиздин касиеттүү Караголжа элинен жалпы биздин туугандардын атынан ушу балыкчы Ысык көлдүн жалпы элдерине ушу салам айтабыз да. Ден соолугуңуздар болсун. Бала чака менен тынч бололу. Будан кийин мынакей 2 жол биригип атат. 2 жол неме кылып атат? Ушу ар дайым ушу көпүрөбүз бийик болсун. Көпүрөбүз ар дайым ушу бирге болсун. Бокем айткандай, чын эле, Бокени ар ким, Боке сыяктуу ушу айтып атабыз го. Неме? Ушу ар дайым ушу катнашыбыз бирге болсун. Бияктан өтүп, Нарынгала барып, Борончуга баралычы деп жолугуп. Анан сен бу жерде күтүп тур, анан ким болсо неме отуруп. Жакшылык, аманчылык баарыңызга, балдарыбыз бактырып. Рахмат. Урматтуу кудагайлар, мен өзүмдү тааныштырып коеюн. Мен сиздердин кан кудаңыздар Абдикеримдин төрөлгөндөн баштап мына ушу Кудайым канча жашпесе ошого чейин чогуу келе аткан досторунун бири болом. Атым Шүкүрбек. Урматтуу кудагайлар, мына баштан бери эле жакшынакай сөз башталды. 2 балага жакшы каалоо тилектерин айтып атат. Мен биринчиден ушул Абдикерим Гүлүп ашу кудаңар кут болсун. Күйөө бала 100 жылдык дейт, кудасы өк 1000 жылдык дейт. Ушу кудаңар кут болсун. Экинчиден жана мага бир чоң таякелердин улуу 2 таякени айткан сөз жаап калды. Баягы энеси бардын дейт. Бул балдардын иманда бар, сыйы бар деген сөз да. Көптү көргөн, көптү билген кишилер экен, биз үчүн аябай акыл насаат сөз деп кабыласак да болот. Барктуу, нарктуу деп айткан сөзүнө караганда. Мына баягы адамды турганда мактап айтат, бирок мен да таякелердин сөзүнө кошулуп, мен да 1-2 сөз айтып кетейин.
мына өзіңіздер көргендей досым баяғыдан бері қасиетті көл деп айтып атабыз. Біздің Қарақұлжаның ұлы тосындайлы жігіт. Қолында бар десе бар, көл десе көл, то десе то. Ана кейін аяшымды айтып қойын, бұл кішінің өзі кеше чоң тәйкөз айтып кетті, маңдайы жарық. Біздің остор айтқандай, пешенесі чаштың бұл жағына шейін чүйіп кеткенде көтеріліп. Себебі ақылының толықтығынан, анан кейін аял кішінің баяғы мейірімі жүзінде дейді, мына гүлі өле тұрғанның шыл бұл кішінің. Өздері айтқанда баяғы келін алып айлақ қыз алып атады да. Бұйырса мына екі ұл екі қызды тарбиялай өстірді. Бұл барған қызделі ошылардың бешіншісі болып бұйырса қыз елі болып қалады. Ошон үшін мен бүгінгі сөзімді ұзартпайла қойын. Барды ұшы екі балаға жақсы қалу тілеген айтам деп келен туғандардың барына денсаулық қалайын. Ар бір үйде ұшындай бұда сөктөр бірін-бірі мақтап, даңқтап жүре беріңіздер. Мен ошоны қалайын. Айтқаныңыз кез. Рахмат. Мен құдағайыңыздардың инесі болам. Бұл кішілерді мен мақтабайын, уже мақтап кетті. Мен сіздерді мақтайын, кешеден бері сіздердің чайыңыздарды ішіп, сыйыңыздарды көріп, аябай разы болып атабыз, жалпы өстен. Içe албай қалып атабыз. Бирок көлдің бір қасиеті кирип чөмүлүп шыққандардың құрсақ ашып қалды, түшпөгөндөрдүн құрсақ ашқан жоқ. Одан кейін ошо сіздерден тарбия алып, ушундай мыймандостукту көргөзгөн, элден тарбия алган, журттан тарбия алган ошо биздин кызыбыз, келинибиз жаман болбойт деп ишенем. Анан ошо 2 жашка айтып коеюн. Бүгүнкү тоюңар кут болсун, тууруңарга бакыт аттуу куш консун, балдарыңар да болуп бүгүнкүдөй бактылуу, кызыр колдоп бактылыгы туш болсун. Айтқаныңыз келсін. Мынакей, азыр мен түшүнүп атаман, байке түшүнүп атам, азыр. Көлдүктөр менен куда болуп атпайсыздар, сезон башталарынын алдында келдиңиздер, эми 1 айдан кийин сезон болот да буякта. Анан кийин баары көлдүктөргө жолугуп калсам дейт, ой, сезонуңар эме болсун дейт да, жакшы болсун деп айтышат да. Сезон жакшы болсун деген сөз аябай жакшы да булчу. Биздин нарындыктарга да мал жан аман эсен болсун дегендей, көлгө сезон жакшы болсун дейт. Көлдүктөр менен жумгалыктар куда болуп калыптыр да. Анан кийин көлдүк кудалардын жумгалга барып калса, анан көлдүн сезонун билгендер айтышат да. Ой, сезонуң жакшы болуп кетсин кудалар, сезон жакшы болуп кетсин дей берген го. Анан десе жумгалдык чоң апабыз ал сезон эмне экенин каяктан билсин. Апа тос айтып коюңуз десе апабыз айтат дейт. Мен эмне деп айтайын айынан айланайын. Иши кылып жана сезон куда жакшы болуп кетсин, айыгып кетсин деп кот дейт анан. Анан бирөө ооруп атат экен деп ойлогон го. Ансамдай сезондо келиңиздер мынакей көлгөчү, мында куда сөөк болдуңуздар. Азыр эми сөздү жеңелерге узатайын. Сиз көбүрөөк сүйлөгөн үчүн колуңузду сындырып койсо керек бир, азыраак сүйлөйт. Рахмат. Урматты кудагыйлар, мына бүгүн кыз узатып, той кылатасыздар, тойлор кулдук болсун, кудаңыздар кут болсун. Сиздер ушу кыз узатып, ичиңиздер бөс көрүп отурат, биздин башыбызга баш кошулуп сүйүнүп отурабыз. Ушинтип сүйүштүү күндөр боло берсин. Ака жеңе сиздердин ушу кудаңыздар кут болсун, келинибиз ак жол той болсун, калып чыксын. Ушу куган иним бактылуу, түбөлүк кармашкан колдору бек болсун. Көп балалы чакалы болуп өнүп өсүп, бизди сыйлаган алдыңкы жаштардан болсун. Кудайым не тилек кылса, тилегин баарын кабыл кылсын. Сиз туура айттыңыз, сиздин сөзүңүзгө кошулам. Бизди сыйлаган деп айтты. Өзү мындай экен, мына тойлордо жүрөбүз го, минте берет го. Эки жакты бирдей карагыла деген сөз көп айтылат, 2 жашка. Мен ошого минтип айтайын деп атам. Кыз каяка турмушка чыкса, ошо жакты эле карай берсинчи. Себеби бияктагы келин алат да, ошо келини биякты карай берсин, ошо нормально болот экен. Себеби дегенде 50дөн өткөндөн кийин баары бир кайын журтты карап кетип атпайсызбы? Ошон үчүн
Bu жақты қарай берсін, пока. Сізге берейін, Эжеке, келіңіз. Өзімді таныштырып кетейін. Өзім Құдағиыңар Күлипаның бір туған ежесі болам. Урматты Құдағилар, ушул тойдың қонақтары, сіздерге чоң рахмат, чоң разычылығымызды білдіреміз. Алтындай болған уақытыңыздарды бөліп, кеше күнден бері жақсы сыйыңыздарды, қыз ұзату тойларын, жақсы сөзіңіздерді ұғып, қонақ болып, төбеміз көкке жетіп отырады. Біз Қарақұлжа елінен келдік. Сіздерде қыз бар екен, бізде уыл бар екен. Ачуыны татту қылған тұз, алысты жақын қылған қыз дейді. Қуаныш көңіліне толып, жақсы көріп, сүйіп, күйіп дегендей, Айдадай жашынақай қызды тәрбиялап өстірген ата енесіне бұл жерде отырады, байбіше, чоң енесі. Сіздерге чоң рахмат. Әбдікерім, Күлипа, сілердің дағы башыңарға баш қошылып, башыңарға аш қошылып, сүйініп, сүрдігі отырауыз. Келін алған бақтылу болады. Сілердің ұшуыңарды ұлап, невере, чевере қывыралу бола тұрған жақшы келіндерден болсын. Айда үзілгенді улаған, чашылғанды құраған, балалу, чақалу, ұрыс, кешікті, ақылды, есті, жақшы келін, үлгілі келін болады деп ішені отырауыз. Барыңыздарға денсаулық қалайбыз, үйіңіздерде тойлар болсын, жақшылықтар болсын. Құда қаласа емки мұнағыл Әбдікерім менен Күлипаның тойларына келесіздер деп күтеміз. Тынч болыңыздар. Рахмат, айтқаныңыз келсін. Ишені отырауыз деген сөзіңіз жақсы болды. Біз Қырғызстан бүтіндей Қарақұлжалықтарға ишені отырауыз. Жашауыз жақсы болып кетсін. Қарақұлжадан шыққан жігіт қиын болып, Қырғызстанды алдыға сүйреп кетсін. Мына жарқылдап тұрады жеңгелерім, қарашы. Болған ақшаның бары жарқылдайды қайнанай. Мойындарында. Саламатсыздар бі, Құдай қошқан құдалар, шу тойыңыздар құт болсын. Шым не дейіз, олым Қуаныч, келініміз Айда. Шу үйлену үлпет тойыңар құт болсын балам. Өміріңер ұзын болсын, өрішіңер жайық болсын. Мен сілерге мнені қаларілем. Шу өмірлі олғыла, көп балалы олғыла, көп жашағыла. Жақшы елге үлгілі үйбіле олғыla. Екі жақты тең сыйлаған, тең қараған, ақыл есті үйбіле олғыla. Шу Құдағилар, сіздерге күйеуалар құт болсын, қайныме, Күлпа, Сағар, келінен құт бол, ақ жол той, рысық алды келін болсын. Бар, ұшылардың сен чайын ішіп, невіре, чевіре сүйгілі қайныме көң. Бақтылы, атене, чоңата чоңыне олып жүргілі. Тойыңар құт болсын, бақтылы олғылы балдарым. Рахмат, жеңелердің сөйлегендері тойда сонында. Күйеңірді сыйлағылады, өшен төтпайсыздар бе? Сізді Абыл әкемнің жақшылы сыйлау тасып болмды? Сұрап қойын дедім. Урматтуу коноктору, бүгүн баардыгыбыздын башыбызды бириктирип аткан ушу Кубан менен Айда болуп атат. 2 күндөн бери ушул Кудагыйлардын сый урматтарын көрүп атабыз. Чоң рахмат, сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Ошону менен бирге 2 жаш бактылуу болсун. Ден соолуктарын берсин, өздөрүнөн көбөйсүн. Эндиги жылы ушул маалда Куда кааласа жентек тойго чогуу болойлук. Анан акем менен жеңем дагы бактылуу, карлыкты берип, небере чеберелер жетелеп, ошолордун жакшы күндөрүн көрүшсүн. Чогуу көрүңүздөр. Балдарым чоңойсо экен, эсен аман. Балдардын жакшылыгын тилеп жалаң. Уул үйлөп, кыз чыгарып, той өткөрүп, туугандар, кудалар бирге болойлук. Тилегиңиз кабыл болсун. О, кыздар, тияктагы подарка берип аткан кыздарым. Мынау эжеке Кудагыйлар ушул жерде турганда момент кийин чачырап кетет. Ушу келип мына алдыда турган улууларга бир приздерден алып келип бериңиздерчи. Кана, андан кийин мына алдыда турган улуулар экен мына. Кудагыйыбыздын эжеси эң мына жашыл кийип турган Куртая. Келиңиздер кана, алдыда турган эжекелериме моундан буякка чейин мына приз бериңиздерчи. Ар жактагы эжекеме дагы бериңиздер.
Улуулары, сулуулары ушу кишилер экен мынакей. Маэстро музыканы чыгарып турады. Куда сөөктөргө бир кол чаап коймойлубу? Кандай дейсиздер? Кана бияктарга. Артта дагы бир эки-үч эжем калды. Эки-үч эжеме алып келип бериңиздер. Дагы калганыңыздар кошуласыздарбы эми? Анан бир кичине атайын тойго келгенден бир кичине кыймылдап бийлеп койсок жакшы болот эле. Кандай дейсиз? Бирдеке дейсизби? Биз Каракулжадан келдик. Ырдын пири Рыспай дейт. Каракулжадан келгенден кийин ырдап кетели, биздин үнүбүздү угуп коюңуздар. Тура бурунчу. Аз бир кичине бийлеп коюңуздар, анан сиз калып туруп ырдап бересиз, Сүйлөштүк ошондой кылалы. Маэстро шаңдуу бир музыканы берели. Анан Куданы кучактагандар барбы? Кучактаңыздар. Ой, жеңелер бийлейбиз. Isığına acılı çına soğuğuna tomboyum Isığına acılı çın soğuğuna tomboyum Sensin benim torgoyum Günde tündü koygoyum İşenip koy sözüme Kalpım olsun ongoyum Neylenip çı torgoyum Çoluğunu bolcoyum Altın çugun kadır tümmen karak kütön çolgoyum Altın çugun kadır tümmen karak kütön çolgoyum Sen torgoyum süygönüm varla ömür güldörüm Bir basalın gül baktada tınşa torgoyum dörüm Bırak hakko jaş кезден gülü oynup жүргөнüm Saymalaylı yıldızday bu jaş ovuzdun tündörün Saymalaylı yıldızday bu jaş ovuzdun tündörün Çalın bulup çarkılda çağılganday şarkılda Göl üstünde oynagan ak bulutta kalkılda Kanat gülüp gül çalap oynup gülüp çarkılda Kadırlaşı ötörü da gönülgö gir kaldırma Kadırlaşı ötörü da gönülgö gir kaldırma Kana звук gir. Gönül kurup gül çalıp gülüp bile salıp Men sügönüm torgoyuman emgek yolun bir çalıp Ayıl için gül dökün obon sozu ırdaşıp Çarkıldagan jaştık eza getenekte gırdaşıp Çarkıldagan jaştık eza getenekte gırdaşıp Ömür susun geçeli jabık sırdı çeçeli Aktan olup nurdara appak güldü tereli Aktan bolsa mırgalat suyukayın jeşeli Den solukta kakkırıva sojürülü deşeli Den solukta kakkırıva sojürülü deşeli Ömür susun geçeli jabık sırdı çeçeli Aktan olup nurdara appak güldü tereli Aktan bolsa mırgalat suyukayın jeşeli Den solukta kakkırıva sojürülü deşeli Den solukta kakkırıva sojürülü deşeli Na 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 ney 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 Na 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 ney Na 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 ney Na 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 ney 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 Toca 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 Kol çap, kudalar uzat koyular Ahmet. Anan keyin ejekebиз hazır, ejekebиз. Эжем кудагыйыбыз айткандай, Ырыспайдын ырын ырдабаса, келген кудаларыбызга туура болбой калат. Мынакей Ырыспайдын жердештери агайыбыздын эжем азыр бир жакшынакай чыгарма тартуулайт. Келиңиз. Эки жаш бактылуу болсун. Кудагыйлар түөлүктүү кылымдарга кеткен. Бири-бириңиздерде сыйлашкан кудага сөөк болуп жүрүңүздөр. Сүйгөн элем мен сени
Süygön elim, jalınına jalbartap küygön elim. Kovulcuğan ününgdü gelbetingdi, meder kılıp jürökö jürgön elim. Süylөгөндө sözümдөсүн сайра gün, караганда көзүмдөсүң сайра gün. Бассам турсам оюмдасың, мен елестеп басқан кезде жолумдасың сайра gün. Рахмат. Қолын таңған еже. Яқа шығып қойыңыз бі? Бері шығып қойыңыз. Бұл ежекеуіз. Мұнаке, бриллиантовый рука бір қол шағып қойыңыздаршы. Қол шағып қойыңыздар. Бұл ежекеуіз. Азыр мен ұшынша алыстан. Қолым оңды ору атса дағы. Ошыға қаравастан, жақшылыққа келіп, құдауыздың бір тоғаны олат кен бұл кіші. Ошон үчүн ушу тойго келгенде ушу жакшылыктан ырым кылып ушу кудагыйыбызга бир приз тапшырып коелу, бир кол чаап коюңуздар. Маэстро музыканы беребиз. Мына бул сизге. Ордун алып барып берип коелу. Рахмат сизге. Узатып коебуз. Кол чаап коюңуздар. Келип коесузбуз сизди бир. Дагы бир кол чаап коюңуздарчы мынакей. Daha bir çoğunlu dağı yusla koçum. Abilekem bayviçesi. Bu kişi dağı kudalarısın arasından sıylı kudağı yus bulut. Bu kişiye de rahmat gelip buna şol toyga gelip yaşlarga vatanınızды berip oturganыңызга rahmat dep bir belek kılıp koyulu, bir kol çağıp kanыңыздар gana. Rahmat sizge, orun alыңыздар. Elingizler hem aldığınızlarga tamak geldi. Kalo tilekleri üstü ulan tevereli. Hazır bolsa toy iyesinin bayviçesi Anise Cekevist'in bir tuğandarını çakırağız. Tayekelerdi, tacengelerdi, jalpı gelip koyunuzlar. Gelingizler. Anise Cekevist'in tuğandarı, tayekeleri, tacengeleri. Şurada oturgan sizler bolsunuzlar gerek, ha? Anise Ceviz'in tuğanları, tayekeleri, tacınlar. Tacekeleri, taceslileri. Soberidey sulu gördüm gölçegine, talçılıkta eğilgen deliğine. Kança sulu gör almadım gözümdöne. Atın aytçı tanışayım armanıme. Gilas kokon gilas pışkan eken. Kuşu bir şakına kongur eken. Şingelinden bir tatım tatsan ege. Armanı çok buldu ile gönlü kör beni. Şingelinden bir tatım tatsan ege. Armanı çok buldu ile gönlü kör beni. Bile koyun ister. Tayekeler kişine kıyımlı iyi. Maestro müzik öğreniriz iyi. Hop iyi. Kana iyi. Hop. Hopa iyi. Buna şunda yaşkine iyi. Toyga gelgende iyi. Hopa. Gilas kokon gilas pışkan eken. Suyu kuşu bir şakına kongur eken. Şingelinden bir tatım tatsan ege. Armanı çok buldu ile gönlü kör beni. Şingelinden bir tatım tatsan ege. Armanı çok buldu ile gönlü kör beni. İyi. Kana iyi. Hop. Dem alganı ısık gölge vargan ele. Soberidey sulu gördüm gölcegine. Talçılıkta eğilgen deliğine. Kança sulu gör almadım gözümdöne. Adın aytçı tanış
жашайын арманымды Gilles koy gilles bışkan eken Suyu kuşu bir şakına kongun eken Şingilinden bir tatım tatsan eken Armanı çok buldu ödüm ötür beni Şingilinden bir tatım tatsan eken Armanı çok buldu ödüm ötür beni Gilles koy gilles bışkan eken Suyu kuşu bir şakına kongun eken Şingilinden bir tatım tatsan eken Armanı çok buldu ödüm ötür beni Şingilinden bir tatım tatsan eken Armanı çok buldu ödüm ötür beni Armanı çok buldu ödüm ötür beni Armanı çok buldu ödüm ötür beni Ay рахмат, қол чаулар. Рахмат. Азыр чыққандар мына ушул кудаңыздардын кайындары да, кайындары. Аз мында бийлеп атканда деле байкадыңыздарбы? Мен жана эле айтпадымбы, кайындар күчтүү болот деп мына. Мына. Уже власть алдырып ийген да, урмат бабабыз. Ошон үчүн булар мындай уверенно бийлешет да мындай. Кайын жүрдү эчак эле басып алган да, багындырып алган. Мына кийин силер ушундай бийлеп каласыңар, уверенный. А силер жаңы болуп атпайсыңар кичине, анча уялып атпайсыңар. Кийин ушундай бийлеп каласыңар. А булардын аябай катуу бийлеп атканын өзү алтын чыкканда булардын жеринен алтын чыгат да ошо. Куртая. Күчтүүлөр да. Ассаламу алейкум, кош келипсиздер эми. Тамаша эми. Мен тамашаласам сразу жаман көрөм, милиция чакыртып кыйнала бербегиле. Тойдо күлүп туралы деп атам да. Урматтуу şu бүгүнкү келген азиз меймандар, сіздерді ушул бүгүнкү ушул Айда менен Кубандын үйлөнүү үлпөт тойуна келип көө болуп бергениңиздер үчүн биз өтө чоң кубанычтабыз. Ошондой эле мен ушул Айда менен Кубандын өмүр бою кармашкан колдору ажырабасын дейт элем. Bizde makal var, erdi katın koşok istep koyut. Oşul kösü tartkan arabasın ömür boyu tarta verişin tileytelek. Oşonda ele kudagıylar. Dağı oşul 1 yıldık emez, 2 yıldık emez, 1000 yıldık kudalardan boluşun kalayımın. Ondan başka mına ben bacam, Urmat, Baldızımla Asipa uşul balаны kısты çoğaytıp, uşul erezege jetkizip, turmuşka verip, bir жерден başka bir жерге жөнөтүп атканы үчүн мен ушунчалык кубанычтамын. Себеби бизде Кыргызда бар, баягы жашы жеткенден кийин кыз бала бирөөдүн бүлөсү дейт. Мен ошо барган жеринен ушу кыз бала бакыт тапса экен дейм. Этегинен жалгап, уул десе уул, кыз десе кызды төрөп берип, ушулардын урматсыйына ээ болсо экен дейм. Алдын мал базып, аркасын бала баста дейт экен. Ошон үчүн мен дагы бир ушул экөөүнө терең бакыт, узун өмүр, чын ден соолук каалайм. Урматтуу ушул бүгүнкү салтанаттын катышуучулары, урматтуу кудалар, урматтуу көлдүк кудалар, караколжалык кудалар. Мына бүгүн ушул 2 жаштын бактысы деп өйдө төмөндөн чогулган элдер чогулуп атырабыз. Мына бул жерде Айниса менен Айнисанын ага журту, тага журту турат бул жерде. Ушулардын бардыгынын каалоолору сиздер жогоруда каалагандай эле бардык жакшылыктар. Ошол жакшылыктардын баары ушул 2 жаштын боюна сиңип, оюна сиңип, ата-энесинин, эл журтунун кызматын аткарган жакшы бир кичинекей мамлекеттен чоң мамлекетке өнүп чыксын деп тилейм. Мен бул жерде Чаткалдан келгендердин атынан, Чаткалдын акыны Самидиндин бир, Станбековдун бир 2 куплеттерин окуп койгуга уруксат этесиздер. Сиңдим, жээнибиз Айда, күйөө балабыз Кубан.
Бұл ыр сілерге арналады. Ар жылдың қышы жайы бар, қызыл гүл сарғыч бағы бар. Қайғының арты қуаныч, бөксөрүксөң толмой жағы бар. Ай өтіп жылға айланып, ескірген қайра жаңырар. Жаңырбай тұрған ал өмір, арға жоғаға тауылар. Андықтан сіңдім естей жүр, аламдың тегін ағартқан, құштардың талпын артынан Гималай беттеп баратқан. Bir жеде турбай байырлап, дайрадай жаша шараққан. Жашудан бақыт іздебет, жар болсын сілерге жаратқан. Рахмат, эжеке, рахмат. Мындай мұғалім эжеке ағайлар сразу эле билинет, мынашыл. Бир 24 жыл мектепте директор болуп иштегендей экенсиз да, мындай. Канышайда. Ошондойбу? Ошо айтам да, эжеке мындай. Андан кийин кимдерге? Сиздергеби? Айымдардан дагы ким көп сүйлөйт, ком сөз сүйлөйт, келиңиз. Арбаңыздар, улуу урматтуу коноктор, сүйлөп жаткан көлдүн келини Аиданын мамасы Анисанын тайежелерини, апасынын төркүндөрү. Мен эмне демекчимин, мына ушул сааттан баштап кудагыйлар тоюңар кут болсун. 2 жаш куш бооңар бек болсун. Мына нике кыйылгандан баштап бир семья болдуңар. Бул бир семья, бир үй бүлө, бир мамлекет деп билебиз. Ушул үй бүлөнүн фундаменти бекем болсун, төөлүгү түз болсун, түндүгүнөн түтүнү булап, коломтодо оту жайнап, үстүндө казаны кайнап, кут береке кетпеген мейман досту, чоң эшиктүү, кешиктүү үй бүлөдөн болгула. Анан дагы силерге ден солук карайм, төөлүңөр түз болсун, ак тооктой жөжөлөп, ак алмадай мөмөлөп өнү өскүлө. Өйдө болсоңор өбөк, ылдый болсоңор жөлөк болгон силердин ата-энеңер, булар кимдер? Булар кудагыйлар. Төөлүңөр түз болсун, ортоңордо ынтымак сый болсун. 2 жашка түркөк берип, күч кубат берип туруп, ар дайым бар болуңуздар. Сіздерге 2 жашқа да сіздерге да қалуым, эмдиги жылкы бактылуулук күнүңүздөр эсиңиздерде болсун, бешик боңуздар бек болсун деген жакшы уганычтуу сөздөр менен бирге болойлу. Дагы бир жолу тоюңуздар кут болсун. Рахмат, рахмат. Көрдүңүздөрбү? Тоско каалоого чыкканда мына чаткалдыктардай катуу сүйлөсөңөр мындай. Булар эме дух күчтүү, алтын айтып атпаймынбы жана. Чаткалга кетип атканда алтын барбы, кетип атканда бар. Казып атышпайбы ошо? Ошонун баарын тиги Замира мойнуна илип алыптыр. Ошон үчүн айтып атам да просто. Кимге берем андан кийин сөздү? Сизге келиңиз. Куш келипсиздер, кудагыйлар. Эмне дейбиз эми ушу 2 жашка 2 күндөн бери айтылып аткан каалоо тилектин баардыгы кабыл болсун. Ушу жетинин бири кызыр дейт, ушу эмне тилесек баардыгы кабыл болсун. Biz işenemiz, Gülüpa, Kuda sizlerge işenemiz. Şu jakşı bile kılıp beri otağız, kögünümüz tok, şu kızılыстın kemçildigin kemitpey, bilgispey, özüңөрдүn kızыңarday kılıp, singirip, üy bile kılıp, alıp ketelazыңар. Ошон үчүн biz işenip, kögünümüz tok, uzatıptabыз kızılısты. Kızılısты mактасак, kızılısты деле азырынча айтпы жок, жакшы. Кызыбызга ишенебиз, силерге жакшы билүү болуп берет деп. Силердин тукумуңарды улаган, ошо балдарыңарды, небере чебереңерди көбөйткөн жакшы ыймандуу кыз катарында кабыл алып алгыла. Рахмат, айтканыңыздар келсин. Эми келиңиздер, эми алдыда улууларыбыз турат, сулууларыбыз турат, эжекелерибиз. Кыздар, приз. Жакшыраак приз бергиле, урмат абам кичине ысыгыраак чай ичсин. Буда, Сиз сүйлөйсүзбү? Келиңиз. Ассаламу алейкум, бүгүнкү кыз узатуу тоюнун катышуучулары. Урматтуу кудалар, кудагыйлар.
Екі тараптан мен ортадамын, бияқта құдағый, мейманның кеченің қатысушылары. Не дейбіз, şu birinci dünyada tinçlik olsun, tokçuluk olsun, densoğluk olsun. Ayka, Kuanıç, Kırgız'ta bir makal var. Kuda, koş basmayıl beken bolot degen. Siz azı koş basmayılda boldunuz. Bir jağı Yerlandan boldunuz, bir jağı bu yaktan alıp atasız. Ökötün mağa, men bir tuğan jeğenim biyaq. Menin atamdağın, apamdağın şu ecem. Aynsa, kesme. Ayka, Kuanıç, şu lökön siylağın, biyaqtağı kudalar siylağın jaş adam oğula. Ömürüңөр uzun bolsun, geleceğiңер keng bolsun, karmaşkan kolуңар üzülbösün, ardayım baktırlı boğula. Kuday peşeňerde asın. Barıňsızlarga iýgilik toylarda jolugalik. Şunça gelip wagt bölgönsüňe çoň rahmat. Bileňizler kabul bolsun, rahmat hem. Kalganыңыз hem jigitler tarınbaysyňar koşulabız, Geliňizler eme. Muzika menen uzatyp koýup tamak kelip kalypdyr. Tamaňyzlar muzdap kalbasyn hem jantan beri. Kuçaktap koyuңuzlar. Urmat awany kuçaktap koyuңuzlar. Rahmat. Kalganыңыздар orun ala beriňizler. Bizim biyçi kızlarımız kütüp kaldı. Akku biyçiler kızlarımız da hazır. Sizler kutluktagandan keyin biyçiler üstü çıkırıp alalı. Ortonu boşaltıp koyuңuzlar. Hazır svetті өчүрөбүз, şon için kutluktab orun alıp koyuңuzlar. Kızlarımız mına şondoy svetті өчүрүp turup biyley turgan biyleri bar eken. Orun alıp beriңizler, orun alıp beriңizler. Çatkallıklar kıkırbağla, jana karakılcalıklar tınç bolol dep aytkan.
Аққу бийчилер тобу. Аққу бийчилер тобу азыр сиздерге көк куу жөнүндө бийлеп берди деп коем. Куулу турушат экен да. Аял заты өзү негизи жаш кезинде биздин мындай бир күчкө толуп турган убакта аябай кызмат кылдырат экен да, байкадым. Үй салдырат экен, машина алдырат экен. Анан 50ден өтүп, 60тан өтүп, баягы күч кубатын кетип, акча таппай калган моментте уже сен керегиң жок болуп калганын байкаганда, акырын жок кылышка аракет кыла баштайт экен. Мен байкадым ушуну. Себеби дегенде мындай кылат экен. Аны өзүбүз билбейт экенбиз. Аял затын байкайсыздар, мына тойго келатканда ар бир аял жакшынакай кылып боyonмоюнча, чачтарын монтуп сулуу кылмайынча келбейт, туурабы? Чачтарын ар кандай краскалар менен краст этет, беттерин шпаклевка кылып туруп, обой тартып мындай, ушинтип келишет го. Ошонун баары эле химикат экен да. Аны ошону билбейбиз, өп жыттап алып, анан жана ууланып барып, анан акырын жок болуп кетип атканыбыз. Ошондон экен да мындай. Бирок өзүбүз билбейт экенбиз. Ошого өзүбүз макул болуп барып анан акырындан жеп отуруп аткан да, билбей. Баскан жолдору жалаң ак болуп, келечектери кең болсун. Аиданын биз чогуу окуган мектепте. Классташ балдарынын улан жана урматтын апалары болобуз биз. Ошо Аида тууралуу бир аз айтып кетели. Аида мектепте окуп жүргөн кезде эле Аидага абдан мактоо жарашат. Абдан тартиптүү, үлгүлүү, ак ниет, ушундай жакшынакай кыздардын бири эле да. Качан гана мектепке чогулушка, собранияга барбагын Аида тууралуу жаман сөз укчу эмеспиз. Жалаң гана биринчи орунда Аида жүрчү, чынын айтканда. Керек болсо мектепти дагы кызыл аттестат менен аяктады. Ушундай жакшы кыздарыбыздын бири. Ушул класстын ичинен дагы эң эле биринчи баягы турмуш жолуна аттанып аткан кыздарыбыздын бири ушу Аида болуп отурат. Ушуга келечеги кең болсун. Ушул дүйнөдөгү жакшылыктардын баардыгын каалайбыз. Ата-энеси ушул кыз күйөөнүн урмат сыйын көргүлө, ушулардын жакшылыгын көргүлө, эч качан жамандык көрүшпөсүн эки жаш. Бактылуу болушсун. Рахмат, тилеңиздер кабыл болсун. Класс жетекчиси келбей калган экен, эми бул классташтарынын апалары экен. Келиңиз кудалар. Кудагыйлар, бүгүнкү тоюңуздар кут болсун. Ушу жаркыраган эки жаштын кол кармашкан, колдору бекем болуп, ушулардын жакшылыктарын көрөлүк. 1000 жылдык куда сөөктөрдөн болуп, тоюн төрүндө эле аман эсен отуруп, мына биринчи жакшылыгыңыздар болуп атат. Сиздердин жакшылыктарда дайым чогуу бололук. Биздин тойлордо чогуу иш кылып, 1000 жылдык куда сөөктөрдөн болуп, жакшылыктар тең бөлүшүп аман жүрүп. Туруп аксакал. Бирге талыптайбыз. Кудагыйлар, кудалар, чоң элелер, чоң апалар, жезде бул жакта кудалар. Бүгүнкү тойдун баардык айткан сөздөрүнө кошулуп, Айка, мен сага бир подсказка сөз айтып коеюн карындашым. Конт коюп угуп тур. Менин айтканымы жакшылап уксаң, баарын багындырып аласың. Келген элден кеп угам. Билесиң менен угам. Сенин кайнатаң Абдикеримди ген прокурор деп угам. Жанындагы Гүлүпа кайненең сот болот. Ген прокурор сотту колго алсаң, карындашым кызым, бардыгы хоп болот. Жаныңдагы отурган оппозиция анда санда козголот. Сен ошондо айтып кой ген прокурор сотко. Ол оппозиция заматта эле токтолот. Анткени оппозициядан коркпойлу ой карындашым. Анткени аларда бийлик жок болот. Бактылуу болгула. Оппозицияда бийлик жок болот десе, кара кулжалыктар туура айттың дешти азыр. Бирок хандын немелери да, жердештер. Андан сизде бирдеке дейт белеңиз, айттыңызбы? Рахмат. Анда келиңиздер, эме приз. О, эжекелер. Классташ эжекелери бери кайрылып достор. Кудагыйга дагы. Кудагыйга. Кичине сиздерге эрим болуп калды. Ekilin kızıl gül açılganday mölmölüm. Bir karasang yürek ot çatılganday mölmölüm. Mangday çaçın var kalan jibeğindey mölmölüm. Senin ışkın balanına tilegin
Ана орын алып тұрыңыздар, орын алып тұрыңыздар. Азыр конкурс қылалы, сырттағы кішіне басып шығып кеткендер бар екен. Конкурсқа қатыссын, сырттағылар шақырып қойыңыздар. Bir сұраныш жігіттерден бар екен берде. Қызмат қылып жүгіріп отқандан айтып баспы, Урматова. Еште бір туғандар кіріп берсін. Келіңіздер, чатқалдық бір туғандар келіп қойыңыздар. Кел орын алып қойыңыздар ғана. Ырыспай Абдықадыров ағауыз Қарақұлжадан болады. Ең қызық жері Ырыспай екенін 50 жылдығына Алла насип қылып мен ошы жақта Қарақұлжада олғым. Ырыспай екенін 50 жылдығының концертін 50 жылдық Қарақұлжаның ошол центрындағы екінші этаж бір ресторан бар. Ошол жерде Ырыспай екенін 50 жылдық өткен, ошоны алып барғам. 50 жылдығын, Ырыспай екен. Ошонда елестет көргілем, о жерде отырғандар менден қанша жаш кичүү екеніңерді. Десең, мен Ырыспай екенін 50 жылдығын алып баратқанда елестет отасыңар ма? Алла насип қылып, ошол жаққа барып, ошол жақта мына Қарақұлжалық бір тұрғандар отырат. Ошон үчүн ырдай тұрғандар арасында көп. Россиядан келген бір туғандарысы отырат, қырғызша ырдаған ырларды сағынышты. Гөлдіктері болса, күнде гөлдің жегінде ырдашат, ары бері басып. Ошон үчүн азыр ыр конкурсын кылалы кичине. Bir куплеттен ордордуңуздардан ырдап коюңуздар. Приздерди алып барып берели. Себеби дегенде мына жакшынакай приздер турат. Андан кийин би конкурс болот, ага дагы баш байгелери тигине микроволновый печ бар экен, дагы ушу сыяктуу аны дагы ырым кылып алып кетиңиздер. Кел отуруп коюңуздар, сиздер чакырып атабыз, кел кошулуп коюңуздар. Ыр конкурсын баштайбыз, маэстро музыка берет. Оңойло, тойлордо угуп жүрөсүздөр. Эми алыстан жакындан келгендер кыргыздын ырын сагынып калды. Bir куплет болсо ырдап койсун, шылтоо кылалы. Башталды. Азыр жеке. Маэстро музыканы бересиз, башталды. Ким билсе кол көтөрөт, мен барам ошол жерге. Да-да-ри-да-ри-да-да. Деп кое бер, пока тапмайынча. Бар бекен? Стоп. Бу киши кол көтөрбөйт го, тескери карап. Маякта жаштар кол көтөрүп атат. Ушуларга келели. Музыкасын коюп берсинби? Кошулуп ырдайсыңбы? Bir куплет. Тарымбайлы достор анча, ол күндө издесек та келбейт кайра. Таң атканча жолуну, амарыкта дагы канча. Обон күлкү, ана достун сөзү күндү, обон күлкү, ана достун сөзү күндү. Кол чабуулар менен маэстро музыканы берип туралы. Мынакей күйөө баланын достору, Атын ким сен? Мирлан, кол чабып коелу. Мирлан баштап бердирке сени. Приз алып келип бериңиздер. Азыркыдай оңойло кошулуп ырдап коесуңар, маэстро музыканы берет. Баштадык кана кийинки музыканы. Стоп. Мына жеңем кол көтөрдү. Ордунан биринчи тура калып кол көтөргөн кишиге бересиз. Мындай кылып алайлы. Тааныштырып койбойлу. Мисалы көпчүлүк тааныбайт да, сиз мынтип айтып коесуз да. Мен Баланчанын тууганы болом, эжекеси болом, атым Баланча деп ананы да бересиз. Айнсан атасынын бир тууган карындашы. Бул ырдын атым Сонун. Бул ыр издейм сени. İzdeyim seni arasından elderdin en bir koz bağınan yerlerdin sen alamga
Kol çağlar menen priz. Maestro'muzga şаңдымыз көрөбүз. Ama priz берип атканда шаңдымызга коюп коерсиң, Кол чаап коюңуздар, эжекебизге рахмат. Мынакей. Өнөрүн көрдүңүздөр, өнөрлүү экен. Эжекебиз кичинекей кезинде эле ырдаганы таланттуу экени билиниптир да. Эжем кичикесинде ыйлаганда эле кошуна айылга чейин угулчу экен. Ошон үчүн үнүн көрдүңүздөр. Кана кеттик маэстро, кийинки музыка. Стоп. Мына кодо кол көтөрөт муну. Кол ирисине тартаттым, кодолорго келет. Мен Айда Кубандын аяш атасы болом. Атым Кубан. Kızıgamın sağa Kızımçılık münös kızıl gülüm sen benim. Gökçüdüm mürsün Kızganmamın sulu teki sen benim. Ay 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 ay. Sen helada dürdün köp kızlarga aralaş. Sızıktır at benim. Ke sundu çını pelin. Telberim ha telberim ha. Ay ay. Sensin benim delberim, ay ay ay, delberim, ay ay delberim, ay delberim. Kol çağlar priz. Malades Mınake. Ay rahmat. Malades mına. Kodolordun avtoritetin götürdün. Kişikiler kıyın desem işembe etçattın mı olur takır. Kana kettik maestro. Stop. Kudagılar жактан kol götürüp atат. Тожаңыртып алатонун жылгасы, талатын шай торгойлордун ырдашы. Жаз жадырап мен турамын сомсайып, жаздан неге келбей койдуң кымбатым. Жаздан неге келбей койдуң кымбатым. Kol çağlar menen priz. Кубанычтар дайра болуп агылып, келин келет ак шөкөлө жамынып, куттукташып жубайлардын үлбөдүн, той башталды. Рахмат. Мына Ырыспай экенин бир туугандары, жердештери Ырыспайдын ырын ырдабаса болбойт, Дагы бир 2 ыр жашырабыз дагы, анан ыр конкурсун жыйынтыктайбыз кана. Бар экен билеткен маякта жигит. Жана да бир кол көтөрдү эле мына кел. Мен Майрамбек, мен атым. Мен бияктын чоң тайекелеринен болом да. Кол чаап турабыз, колдоп. Сен тартынбай мага карачы, колум сунуп, колум кармачы. Түбөлүктүү болуп мен менен, көп кыйнаба мени саламды. Көп кыйнаба мени саламды. Мен суранам, сенден суранам. Сен кайрылсаң абдан кубанам. Колтукташып сен менен басып, алкымыңдан ай мен жыттасам. Алкымыңдан ай мен жыттасам. Чоң рахмат.
Приз. Азамат, мынакей. Таланттуулар бар мынакей. Последний композиция бирди жашырабыз, андан кийин кайра каалоо тилектер уланат. Кеттик, маэстро. Стоп. Эми чубак менен чоңойгон кишилер билет да муну. Кудалардан кол көтөрүп атат мынакей. Рахмат ушу ардайым бактылыктын немеси болсун. Чубактын эрекен. Bir kübületi basa da bereli. Kana gittik. Bir gecürdük Bir dalay. Hazır yoksun canımda. En sevip yürek kıynaday. Bir gece yürüp ketip kaldın. Arman. Kaysı günü caraldım. Geçeyim kaldım maksata. Gezip bittin eli yoksun kaydan tabamı. İyi kap. Жақсылы. Дем oldu mu lan? Приз. Байкем кошула берет экен деп ойлоп калды да, бул биякта музыканы эле ошол, кайсы музыка экен. Эми келиңиздер эми, алыстан ат тартып, мазар басып, мына ошо Россиядан бери, Новосибирскиден бери убактыларын бөлүп, иштерин токтотуп коюп, баягы азыркы учурда ошол жактан бияка келип, кайра ушул бир тууганчылык милдети да эми бул. Мына той ээсинин, бай бичесинин сиңдиси Осипа карындашыбыз мына биякта приз таркатып жүрбөй жүгүрүп жантамер кызмат кылып. Мына ошо Осипанын кесиптештери, достору, коноктору, азыр ушу Россиядан келгендер биякка чыгышат го. Ушулар мен бир тууган эжекем бар, Гүлбайра деген. Ушулар болуп чогуу иштешет Новосибирскиде. Жана бири-бирине окшошуп кетти деп тамашалап атканым ошо да. Бир жерде турушат, ушул жерде бир жерде чогуу жакшылыктарында ушинтип бири-бирлерин колдоп жүрүшөт. Ошо жактан бери келишип, белек бешкектеринин баарын алып келип, российский рубльдеринен бери алып келишип атышат мына бияка. Коноктор, достору, Мырза, Айсулуу. Бул Айсулуу Мырзанын Айсулуусу, ал эми Айсулуу кошелек ал башка. Урмат, Тимур, өкүл ата, Айнура, кыскасы Осипанын достору, подругалары. Россиядан келгендерге бир кол чаап коебуз. Билеп чыгабыз кара. Көрө албасы. Неге биз жакшы бийлеп кеткенде токтотуп таштайсыңар? Ладно, чогуу жакын туруп коюңуздар, сөткө чыгып коелу чогуу, Тияка мен эжеме да көрсөтүп койсуңар да. Россиядан келип, азыр ушул жерден дагы бир отол эми эртең менен азыр мына кетип атышат Россияга тияка. Бизден салам айтып барышып, белек бешкектерин дагы сразу азыр белектерин беришет экен, ала келгендери бар экен. Улуулашып, сулуулашып микрофонду кимге берем? Сизгеби? Келиңиз. Эки жашка бакыт каалайбыз. Кармашкан колдор үзүлбөсүн. Жолдору төөлүктүү түз болсун. Көп балалуу болсун. Анан ошол күйөө бала кут болсун. Дайым жакшы күйөө бала болсун.
сіздерге жақсы бала болсын. Анан бұл советтен урмат құда күтіп атпырсың. Мұрын бұлар совет районы олчы. Анан мен тарих мұғалімін, анан 1917 жыл октябрда совет бийлиги орногон. 2017 жыл октябрда дағы совет бийлиги орноду. 70 жыл советтиктер бийлейт эми. Ошо кут болсун эмне. Урмат Аниса. Кудайдын бир күнү бар, 1000 күнгө тете дейт. Бүгүн силердин жакшылыгыңар болуп атат. Куда кут болсун. Кызды өстүрөт экенбиз, чоңойтот экенбиз. Анан өз үйү өлөң төшөгүнө жөнөтөт экенбиз. Бир кеп бар элибизде эзелтеден, кыздардын кырк чачы улук деген. Кор кылбай кыздардын кыргыз калкым кадырлап кылымдарга сыйлап келген. Ошо сыйлап келген кызыбыз өзүнүн үй бүлөсүнө кетип атат, барган жеринен багайсын. Силердикине жээндерди жетелеп келип, тайнесине тай жетелеп кеткен жээндерден болсун. Кудалар, биздин кыз сиздерге келин болуп баратат. Кыз деген неже болот, жеңе болот, нур чачып, мескил жесе эне болот. Алып пештеп ыңалатып нар истесин, кадыры күндөн күнгө сиздерге бийик болот. Ушу кызыбыз сиздерге ай чүрөктөй аруу, каникейдей камкор, курманжан даткадай кайраттуу келин болсун. Бүгүн сиздердикине ак жоолук салынып барып атса, эртең кудагыйдын оордун баскан ак элечек кийген байбиче болсун. Кубан, Айданы кене дегесинен бери жакшы билебиз. Кубанга айтарым, ар бир жаштын ою болот үйлөнүү, яркылдаган жарга жетүү тилеги, жүрөктөрдө гүлдөйүнүп турушкан аял заты бул жашоонун тиреги дейт. Бүгүн жаркылдаган жарга жетип атасың. Айдадан мөмөң төгүлүп, тамырың жайылып, келечегиңер кең болсун. Бүгүн үй бүлөлүк көчүңөр байсалды болуп, фундаменти бекем болуп, керегеси кенен болуп, угусун болуп, түндүгү бийик болсун. Ошол түндүктөн бакыттын, жетишкендиктин желеги ар дайым желбиреп турсун. Бактылуу болгула. Кол чаап коюңуздар. Рахмат. Өзү тамада боло тургандай экенсиз өзүңүз, байбичеңиз каякта турат? Ушунчалык эмеби, ырайтып, сизге ошентип жагып алса керек. Assalamu alaikum, hurmatlı kudalar, kudagılar. Benim ayta turan sözüm var, aytıp koydunuz söz tak var eken. Mende birimday, biz üylöde birimday işeniş boldat. Kuday buyursa, Kuvan menen ayka bul ömür boyu baktılуу yaşayt. Buların baktı, Abdülkerim Ekke Gülpecen'in baktısı, buların baktı, Hurmat Cezde, Ensecen'in baktısı degендей. Men de bir ушундай ишенич менен отурам. Кудай biz ошол баардык айткан каалоо тилектерим бар кабыл болсун. Эко бактылуу болсун. Анан Борончакеге бир тамаша катары жооп берейин. Бизде бар Гуля Борончу деген. Гуля Борончу. Гуля десең тааныйт, Гуля Борончу десең тааныйт. Анан кече булар самолеттон учуп келди. 2,5 saat задержка менен. Siz yaşatmayız. Niye sen gözün cımsıyıp kalgan menkin okşat döpçe? Eğer siz şunları göp sayılıyorsanız sınardı çıkırtamaydı koyun. Göz boyunca o. Здравствуйте, уважаемые наши гости. Куаныч, Айка, мы вас очень сильно любим. Мы из-за вас приехали сюда, чтобы вас поздравить. Мы вам желаем, чтобы вы были счастливы, жили долго и уважали друг друга. Пусть всю вашу жизнь сопутствует ваша любовь, удача, взаимоуважение. Уважайте своих родителей, но и нас не забывайте. Что вам еще пожелать? Будьте счастливы, чтобы у вас много детишек было, денег еще больше, здоровья крепкого, долгих лет жизни,
всегда оставайтесь молодыми, красивыми, позитивными, никогда не унывайтесь, и чтобы улыбка никогда не сходила с ваших лиц. Уважаемые гости, вас тоже, мы всех вас поздравляем с таким хорошим днем. Сегодня день благополучия наших молодых. Спасибо тебе, девушка, за сказанное, за добрые слова. Сізге берейін ке, сіз сөйлейсіз бе? Россияда жүріп болбой эле орысша сөйлеп калсаңдар, бияк келип кыргызча сөйлөгөлө жок дегенде. Кимге берейин кыздар? Урматтуу Аниса, бүгүн кудаңар кут болсун. Ушу тоюңарда кут болсун. Ушу 2 жаштын кармашкан колдору бекем болуп, силерди кубанткан жаштардан болсун, силерди сыйлаган Айка менен Кубанга биринчиден ден соолук болсун, кырсыктан тышкары болушсун. Кудай буйрса, бардык жакшы тилектер айтылып атат. Ошондой тилек менен элди чогултуп отурасыздар. Ошол тилектердин баары кабыл болсун. Кудай пенденин оосунда болсо периштенин кулагында дейт. Ошонун баары кабыл болсун. Бактылуу болсун, самый главный. Аман болгула, ушул жерде отурган коноктор баарыңыздарга ден соолук, дайыма ушул тойлордо жолуңуздар. Мен кызыбызга гүлдү тапшырып коеюнчу. Рахмат, рахмат. Айткан тилеңиз Алла кабыл кылсын. Аялдардын үнү сеникиндей болуп калсын, акырын чыгып калсын. Акырын сүйлөйт экен, сиз сүйлөп коюңуз дейт. Осип эжекебиз айтып атат, сизди сүйлөп коюшуңуз керек экен. Өкүлене. Өкүленин атынан жана эле сүйлөдүм, мен азыр дос катары сүйлөп коелу. Осипа досубуз, ошо досубуздун аркасы менен Аниса эжебизди таанышып, Урмат эжебиз менен тааныйбыз. Эмне дейбиз? Кызыңыздар бактылуу болсун, барган жеринен бак тапсын, ата энесине, кайын журтуна, тууган уругуна, бизге окшогон Айшени, Айша аталарына баарына күйүмдүү үлгү көрсөткөн кыздардан болсун. Кубан экөө бактылуу болушсун. Романтик турбай, байкем сиз деле бирдеке деп коесуз. Аниса, бүгүн кызыңарды узатып атасыңар. Ошо барган жеринен бак айтсын, Кубан менен Айда бактылуу болсун, келечегиң болсун. Эмне каалоо тилек айтылса ошол жерден баары кабыл болсун дагы. Ошо буюрса Бешиктоого келели. Рахмат, маэстро. Мен ар бириңиздер бирден болсо да айтып коюңуздар деген эми. Алыстан аябай алыстан ат тартып келдиңер. Камерага да түшүп калсын, бир сөз да. Сиз калдыңыз да. Анан сиз деле бир сөз айтып коюңуз эми ушунча. Эже тоюңуздар кут болсун, 2 жаш бактылуу болсун, түбөлүккө бактылуу болушсун. Урмат байке, Аниса эже, Куда кут болсун, күйөө бала кут болсун, Кубан, Айда бактылуу болгула, кармашкан колуңар бекем болсун, алдыңарды бала басып, артыңарды мал бассын, өзүңөр менен өзүңөр көбөйгүлө, ар дайым бактылуу, үлгүлүү семьялардан болгула. Биз сыймыктанган, кыргыз элим сыймыктанган. Абдыкерим ака, Гүлп эже, силерге да бүлө кут болсун, Куда кут болсун, 1000 жылдык кудалардан болуңуздар, таттуу талашканыңар сый болуп, жакшы кудалардан болуңуздар. Рахмат, рахмат. Куттуктап, кучактап коюңуздар. По-российски. Арманы күнгө коштолбой, аргай жерде күйгөн ат болбой, жалындайлы бүгүн чогулуп, дагы бастыр эски достордой. Жалындайлы бүгүн чогулуп, дагы бастыр эски достордой. Келиңиздер, мындай болуп коесуздарбы? Эме, приз сиздерге, приз. Кыздар, кетпей турасыз, жигиттер, эме. Сиздерге белек тартуулап коюлду, кабыл алып коюңуздар, атайындар сиздерден келдиңиздер. Бар болуу таңды тоскондой.
Россиялыктарга бир музыка, жакшы музыка неме кылып коюң. Ой, бир туугандар, Россиядан келген бир туугандар, байкелер. Бийлеп коюңуздарчы бир. Кана? Маэстро музыка беребиз. Кыймылдап коюңуздар, кана? Маэстро. Жашыл көйнөк, бардығы махабатқа жақын көйнөк, жүректі чатыратқан сүйім менің, жақасын жыттасам дем жаным дегідеп. Шайы көйнөк, сайма көйнөк, сары көйнөк, бардығы құсалық қадары көйнөк, бүк көйнөк, қызыл көйнөк, жашыл көйнөк, бардығы махабатқа жақын көйнөк. Қыздардың мүшесіне қыналышы, қыздарға оғы бетер сыналышы, елатса кен көчөдө күлкі төгіп, өзімден өзім еле турамысың. Шайы көйнөк, сайма көйнөк, сары көйнөк, бардығы құсалық қадары көйнөк, көк көйнөк, қызыл көйнөк, жашыл көйнөк, бардығы махабатқа жақын көйнөк. Ана жалпыңыздарды ортого чакырабыз. 20 мүнөттүк бийге чакырабыз барыңыздарды. 20 мүнөттө боло турган музыканын баары Россиядан келген бир туугандарыбыздын атынан. Mi luna, mi única fortuna. Ay, bonito, papito, mi alma te llama. Papito, 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 dame, dame, dame tu alma. Bonito, papito, mi alma te llama. Papito, 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 dame, dame, dame tu alma. Choco, 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 chocolate. Choco, 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 chocolate. Mami, mami, ay, mami, mami, mami. Choco, 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 choco,
choco chocolata. ¿Te gusta la chocolata, mami? Сырбача. Авадинская ночь. Ажарлы көзің сұлу жаным, бір көріп ұнап қалдым. Жүрегім сезген жылу барым, бір көріп сырақтардым. Тайдырды жүзің ұяң жаным, қолымда дірілдейді. Алматының түнін қиялдадым, бақытты күнімдегі. Алматының түндерін ай, Алатаудың салқын самалындай. Алматының түндерін ай, ұйқымды ұрлап сен аладыңдай. Таскают воспоминания любви далекой моей, и сердце бьется тайнами алматинских ночей. Ты был моим откровением, творцом нечаянных грез. Твоим было отражением я, когда летели до звезд. Алматының түндерай, Алатаудың салқын самалындай. Алматының түндерай, ұйқымды ұрлап сен аладыңдай. Түндер-ай, Алатаудың салқын самалындай. Алматының түндер-ай, ұйқымды ұрлап сен аладыңдай. Алматының түндер-ай, Алатаудың салқын самалындай. Алматының ұйқымды ұрлап сен аладыңдай. Востоки. Liki oyna, Liki liki oyna, oyna liki liki. oyna, liki liki. Liki liki oyna, Liki liki oyna, oyna liki Hayır, liki. hayır. Oyuna heves ver, nefese nefes ver. Ses ver, ses ver. Yüreğime yatsın. Şıkı şıkı baba, şıkı baba, baba şıkı şıkı. baba şıkı şıkı, Şıkı şıkı baba, şıkı şıkı baba, baba şıkı şıkı. baba şıkı şıkı. Gözleri durma, çek canı durma. Lazingni vurma, yoningga borsam. Liki liki oyna, Liki liki oyna, oyna liki liki. oyna, liki liki. Liki liki oyna, Liki liki oyna, oyna liki liki. oyna, liki liki. Kıza bak domba, oynadı romba. Bombadı bomba, ölerim sensiz. Şıkı şıkı baba, Şıkı şıkı baba, baba şıkı şıkı. baba şıkı şıkı, Şıkı şıkı baba, şıkı şıkı baba, baba şıkı şıkı.
baba, şıkı şıkı. Görüşlerinden, kuluşlarından, kelişlerinden yüreğimi koydu. Liki liki oyna, oyna liki liki. Liki liki oyna, oyna liki liki. Bana naz etme, bakman yetme. Hele ere gitme, şüpheli zamansa. Şıkı şıkı baba, Şıkı şıkı baba, baba şıkı şıkı. baba şıkı şıkı. Şıkı şıkı baba, Şıkı şıkı baba, baba şıkı şıkı. baba şıkı şıkı. Canını al gel, yanımda kal gel. Dilimde sal gel, nazar bir bana. Liki liki oyna, oyna liki liki. Liki liki oyna, oyna liki liki. Azerbaycan ve Özbekistan, ikisi de birden. Yaşasın Aycan. Azerbaycan ve Özbekistan, ikisi de birden. Elnur Mircan. Liki liki oyna, şıkı şıkı baba, oyna liki liki. Baba şıkı şıkı, liki liki oyna, şıkı şıkı baba, oyna liki liki. Baba şıkı şıkı. Baka baka bum bum, baka baka bum bum, bum bum, baka baka bum bum, baka 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 bum bum, baka baka bum bum, bum bum, baka baka. Жаштарыбызды сурасонча. You said no, no, no. I said no, 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 no. You say take me home. I said no, Perignon. You said no, no, no. I said no, 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 no. No, 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 no. Te encanta la música, te toca, toca, toca. Te encanta la música. I wanna see rain on me forever, rivers of champagne, celebrate together. I wanna see rain on me forever, rivers of champagne. Te encanta la música, te toca, toca, toca. Hasta la vida loca, 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 loca. Te encanta la música, te toca, toca, toca. Toca, toca, toca. Hasta la vida loca, 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 loca. Toca, toca, toca. Hasta la vida loca, 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 loca. Te encanta la música, te toca, toca, toca. Komşular sayıldan getken, Konguro yünündü getken, Korona gilbay koştoşup, Kol bulgap kal çelem eşikten. Korona giralbay koştoşup, Kol bulgap kal çelem eşikten. Ağımın turmuştun geçelek, Anda sen kız elin sekelek. Ha koş
дечеле кош кулак өңдөнүп экөөбүз бир акса дечеле Фаридам, 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 ай Фаридам, 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 Фаридам. Аттың ай өкүнөн эмгиче, ардан гүл тери бергиче, алтынын башкага кеттиң сен. Кайрылып келгиче, алтынын башкага кеттиң сен. Алыстан кайрылып келгиче, азапка бактысын байлаган, армансыз жашоодо барбадан, жоготкон күндөрдө эстедим, неге сен жоготкон күндөрдө эстедим, неге сен жолуктуң кайрадан. Фаридам, 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 ай Фаридам, 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 Фаридам. Балбылдап көздөрүң карагат, бас челең жүрөктай жаралап, абактылуу боло көр кош эми мамана, бактылуу боло көр кош эми балалык ак сүйү